with my homeboy, Baby MC from Madam. Baby, madai tamper. Huh? Madai tamper, baby. Maodo madame Durma, Parenga? Oui. Hein? Bien sérieux. Ouais, balance doom. Tay, extra. Yeah. Let's do it, Baby MC. Matam represent, Futa represent. Let's go. Lamb Protection Records. Baby MC pour le si Cool, bila cool. Bolele yino. Gridi negere behe. Ilamburi pilam. Galu so way my hege. Malkulu duzia. Gridi rebe bolel ilo. Umine mbal medani wongundam ni juria. Mamtanyo kai mi yamiro. Mi humere biara waso. Babura mat area lao. Songundam na wadur pula yellow. Ingona oro di peri lawol. Allahu akam na iminyaki geno. Bolele ilo nge perdinai. Bolele ilo nge mbasingalu. Bolele ilo nge perdinai. Bolele ilo nge mbasingalu. Hey, wole kona gere besin kande anda wa sorte. Nyantande chake dande geling de medani orte. Le linde get wo piwine de hebini dorte. Hanin min joleri ko rebe medina yote. Ko kajal sanya tibo de baje pulla na berka. Hisunda mir min judo kum pullo wima albarka. Hanki wana hande kon saha medina welde. Nen ho kam fedan mi halan ma pudi mi jolde. Lana ngidim andude avion. Tende monde pour ni mi avion. Tende de fond jodi ko million. Sene ji won gara min tene ya. Asmana lady body hit chiri. Pafan me habe lady pagiri. Ure yende mon ne mon de miri. Yila yenguro nene jerindi. Arno gala jalalo. Kulma yelahi. Indalla woni jallo. Yasal jalalu likrani. Noko yelo futa kindi. No woni kerdi. No ileni. Wendu ila don dindendi. Noko sekedi. Wala liyahi. Bole de ilo nde perdinai. Bole de ilo nde mbasingalu. Bole de ilo nde perdinai. Bole de ilo nde mbasingalu. Do ya jago jabi gandega halam ko shalimo no kuyilo pullo nyago ke bado daba falhon min jadema ko woni pullo aye halam ko woni tago pullo arna jalalu ko woni pullo aye halam ko woni tago pullo an pambado do wonti one fute kindi wala de moro leke korono pindi Wakari hamadi wanam tindi to fulbe ngar no fure fongo pidon indi Futa jalon futa toro, futa masim Arba galwa pani yor kon bambado astim Tuballa ganda yalti noro, pullo weltim Fulbe hen nyalaw ma nyoro konon kaba medin Bole leilo mbre perdinay Bole leilo mbemba singalu Bole leilo mbre perdinay Bole leilo mbemba singalu Bole gandega Bole yolim Bole gandega Bole yolim Bole gandega Bole yolim Bole gandega Bole yolim yeah Bole gandega Baby MC. Yeah. On enchaîne. Missy KF Chinino Kuchino Urase Dale Jongana Killer Baby MC pour le si cool bila cool Hey Avertissement Hey Mi halan tambol min pour pas man budala wetchen Min wan ko na ko tum dandara ni grand saka petchen Yetin bona wara nan gara pin mi routine ma jangde Man firta ko na se sere kallay kun kande concert na conseil ma yidi yom sam musan ma min son ma concert ma copine ma bodam confinement par fawdu machine ma andin ma ko min kam yandin ma tendam galam pour pas ma Allah ma wara ba ma be ko yeli man juma hanga wala murtu alka ko danja ayida nanga fudo dum tan gani ko jama ara nanga mutade wan ma mona
c'est au moment t'es pas si bam. Flow, kanyum la mi fudile ko comme chagara. Flow, Der conquer flow comme comme dogara. flow, Some get to the top. mam dilin garsen. Flow, Dada mo profil mereyo. hey, avertissement carton rouge pour pas mam yala jaune. Sahari pala ou douce de hey kona chokota John. Minana do modo punch wine class gamin jebo. Min gadi go fida mus min jata dawo gere dembo. Son gora buda album. May number tare ko. Na son wana Macron. Sen wala semeti. Lempo wala prison. Hukumi repos ngala. So la ni question. Tom ma janje boy. Messi a comme une vue. YouTube a comme une vue. Man way at a penalty. Garapur wata gada bui. Hey, flow, can you laugh for the limpo come jagaram? Flow, der concours flow come gormi dogaran. Flow, some get in a torfe, mam dilin gasen. Flow, dada ma bot 1, 2, 3. Yeah, bem so many come a limpo wa fam ikon bi come jagaraf. For the up them limpo campus mongam bi come babara. Any man seen and tempo no the boy and ma do hol jabro. A flow bill le tempo. Yeah yo, min baara badara meritan. Very go to territan. Very nana min la mi futa. Wasi kom yeta on yatai. 8 minutes ma ko funta. Dog mo lay nder Mauritanie. Way pour konye one time. Fuck you that hala gasina doy. Nyago fiska jam boy. Sala wada noy. Yes a parta ko boy. Ko wan ma way yo. Brian joy. Gara na nanda joy. Ala ka war boy. Kawi boy. Gilin bel kona boy. Kawi ne just shut up me. Hey nigga. Misal mi di mo modam. Hal set monan. Hima momari. Jun ti go monan. Ana Mohamed, bile min gisi tamin memat. Me ol mo nemat, gisi tamin emot. Yamare duma hew min nyakan ma Allah ya dol. Kono so tawere jogi moni fo dore ma yesiso. Nit bona ta ko shilibari tibuni boni dimi. Wa woni gorko bado ba esni horma bonu ko timi. Sa jagi mi jam nyormi arma yewten de dream. O tigu burma hore saydu famna. Kono futiram girina sukuni mi wirama kulli. Jona jabi wonde pulle jimbiri hendu makko. Bebe MC. Yeah. Bebe MC ana wuli de. Yeah. Billahi bandiraɓe halpulaar mi woni ko 102.3 Vibe Radio hande mi jogi Bebe MC. Yeah. Bebe MC dañuy def benn page de pub vite fait et on revient, c'est bon? Okay. Let's go, Talrekshow. Hey komi, misika eftinino kuchino urase. Gale kongana, Bebe MC pullo si kun bila kun. Hey, avertissement. Mi halan tam hol mi. Hey, on me DJ, pull that up again. Pull it. Vibe Radio. Vibe Radio. Le nouveau son. Vibe Radio. Le 31 janvier, c'est la méga tombola 12 gagnants. Jusqu'à 150 millions à se partager. ngir yokk sa wërsëgu gagné. Activez l'Ilimax yu bëri wala passe internet wala nga jënd crédit à partir de 500 francs. Daal di bokk ci ñi mën gagné semaine bu nekk ay télévision, ay maillot, ay enveloppe 100 000 francs wala méga gros lot 25 millions. Ngir mën a bokk, tapel gaaw Jazz 155 Jazz wala ak Free Money au Jazz 150 Jazz wala sa application My Free. Ak méga tombola free bi ñëppay gagné di free ci say xewal. Décembre jot na de Obala joué fas yéene ànd ak ñun comme ni mu koy defee at bu nekk ay cadeau ak i jouet yu mucc ayib ci ay njëg yu amul fenn de grandes marques à des prix waouh. La référence pour ces fêtes de Noël et de fin d'année, c'est assuré avec l'unique Obala jouet. Cette année sera
encore plus belle. Des surprises affolantes vous attendent au 69 rue Rafnel, Angle Camp, ouvert tous les jours de décembre, week-end comme jour férié, jusqu'à 20h avec ses 2 parquets. Joignable au 33 823 19 79 33 821 45 81. kon ku ci bëgg a bégal sa doom ñëwal gaaw fekk si ñu emballage joué doo ko rëccu de. Emballage joué kii mooy Père Noël. décembre jot na de emballage joué fas yéene ànd ak ñun comme ni mu koy defee at bu nekk ay cadeau ak i jouet yu mucc ayib ci ay njëg yu amul fenn de grandes marques à des prix waouh. La référence pour ces fêtes de Noël et de fin d'année, c'est assuré avec l'unique emballage jouet. Cette année sera encore plus belle. Des surprises affolantes vous attendent au 69 rue Rafnel, Angle Camp, ouvert tous les jours de décembre, week-end comme jour férié, jusqu'à 20h avec ses 2 parquets. Joignable au 33 823 19 79 33 821 45 81. kon ku ci bëgg a bégal sa doom ñëwal gaaw fekk si ñu emballage joué doo ko rëccu de. Emballage joué kii mooy Père Noël. OneXBet def leen gaaw seen pari dugg leen si web bi ngir jël application OneXBet waaw nii la simple dafa simple lool daw leen gaaw ci www.onexbet.sn ngeen parier ba noppi gagné lu bari dugal ko seen poos su ngeen di parier jëfandikoo leen code promo 221 radio ngir ngeen mën a am 200% de bonus OneXBet li ngay parier mi ngi sa biir poche OneXBet compagnie bookmaker. Jeu autorisé par la LONASE aux plus de 18 ans. Vibe Radio. Vibe Radio. My favorite radio station. Vibe Radio. Merci tout le monde. On est toujours sur la 102.3 Vibe Radio with my homeboy Bébé MC. Bébé MC Mbadaye Tamper. Yeah, Mr. Mimman. Ma bàyyi la nga nuyu sénégalais yëpp nga nuyu waa Matam sa mbokku pulaar yëpp. Oui, bien sûr. Donc mi salmini bandiraɓe fof waɗoɓe suivi émission. Donc no ken wiide mon ni ko ɓinguel moɗon Bébé MC Pullo si Cool Bila Cool. Donc ko weltare mawde en fait aussi arde ɗo e salminde aussi bandiraɓe fof ya. Bébé MC, pourquoi Bébé MC? Bon, Bébé MC sa fami ko ɗum métaphore. Métaphore bon guiderɗen haalande wajiɓe holko firti métaphore exemple neɗɗo wiya hoore muɗum mbarodi te en fait aussi ka neɗɗo quoi walla exemple ngaka blende ci mbaw wi hoore makko kangaɗo donc ça veut dire métaphore ko mbiya hundema mbiya exemple en ka neɗɗo mbiya hoore ma aussi mbarodi tu vois ɗum woni métaphore o Bébé MC aussi kadi ko noon wayi sa ƴeewi cuulel tokosel woni tiggu donc Allah ne hokki ɗum ni yiya ko mawɓe jeera bon ngal on gandal tagem wiidemo hooram bébé aɓe jaton wa barmi sukko e darmi wiyata aɓe kala kon wawa jabari kono min mbi mbiɗa yiya ko ɓe jeera. D'accord. Deyse kalana loolu su ma ko ndaree traduire affaire bu grave lay doon juste pour dire que nee na Bébé MC métaphore la comme nga ne Ngaaka Blindé comme nga tuddee sa bopp gaynde alors que yow nit nga et tout donc ça on a compris. Bébé MC t'as eu à participer ci ay compétition yu bëri am na boo jot a jël Matam aussi que bokkoon nga aussi ci compétition Flow Up oui, comment ça se fait que gis nañ compétition da nga bëgg compétition trop yow oui bien sûr bon ɗum ne foti wonde tu vois normalement neɗɗo ne foti yaade compétition parce que ko haare tu vois sa woni artiste bo aɗa foti même mbaɗe gueɗe ɗe fof avant Flow Up bon mi waɗi participer concours Matam en fait bon après ngummi Matam ban mi ko participer concours goten wiye Fouta Pulaar hip hop donc wa artiste Fouti rek après ma jug foofu ma dem Flow Up voilà bon jami Flow Up ka 2019 voilà bon c'est la première fois arde aussi Flow Up bon jetti mban mi aussi kadi qualifié quoi donc voilà est-ce que t'as signé ci ben label non tu pars en solo non am na ñeneen ñu ma waxoon depuis que on a dit que ni Bébé MC la ñuy andi fii ils m'ont posé la question pourquoi Bébé MC nekkul amul présence Dakar Bébé MC dañ koy dégg Matam Fouta day def loolu ak quelques parties ci Mauritanie pourquoi Fouta Mauritanie seulement. Non bien sûr bon en fait a haali ɗon tu vois min mbaɗi participer concours aussi Flow Up donc bon Fouta ko ton woni basam en fait aussi ko ton jeeyami quoi Mauritanie en fait aussi bon waɗani min mboɗomi hakkude mboɗomi juste entre Mauritanie aussi et Sénégal quoi parce que lombi hakkude amen tan en fait aussi ko maayo quoi tu vois en fait kamɓe kadi ɓuuri wawde nande gandanɗa hoore ma ɗemgal ngal bon c'est pour cela mbeɗomi Sénégal en fait mbeɗomi Mauritanie quoi mais en plus kadi aussi hamin ɗo en aussi nder Dakar
bon parce que min bara participer nder concours ay flow bon Allah addimin do en kadi aussi vibe radio wasara banga goddo kadi aussi min jaadum ci inchallah ko woni relation ma entre toi et vis-à-vis bon vis-à-vis donc ko pullo bo way ko pullo rek en fait aussi comme une pullo quoi d'accord donc juste rek bon ko dum rek ya jogani classe rien du tout non classe ala hakunda men tu vois c'est juste c'est élément quoi non mi ngona selabi trop tu vois bon mi ngono selabi ko temps de flow obo fudu non de tu vois parce que mi ngono fandara men donc pourquoi pas faire wawa arde foot tu vois en tout cas le flow t'a assuré t'as fait ton show on était là BBMC temps tout colorier ngi jël hip hop et tout et la preuve vis-à-vis aussi a remporté cela c'est quoi les projets à venir pour BBMC oui bien sûr min bu jaltini do projet goto en fait wi Nailad voilà joni aussi ko dum addi Nailad ko EP ko album or non Nailad ko mixtape bam a jogi goto mixtape ouais bien OK bon min badi dum tu vois donc dum addi min do pour 12 ans ha joni projet o donc maintenant bo demi do en aussi under Dakar donc bon bientôt inchallah affaire be jeedo single goto tu vois wala bon fête be njia le BBMC qu'est-ce quoi le BBMC voilà. OK inchallah donc on est toujours sur la 102.3 Vibe Radio on est avec l'international BBMC pour ñu ko xamul mu nek artiste bo xamné c'est un artiste peul qui a eu à participer à pas mal de compétitions yo xamné s'organiser ici à Dakar et à Matam il représente fièrement les Tukulóor gars ñu ngi sama ginaaw hein ne Fouta ya de yeso Fouta represent donc BBMC on continue le show avec toi ñu dem hein let's go DJ Iba policier yeah boo taxee ba policier ñëw fi xawma looy làkk baax na let's go Talrekshow yeah kala ne kam dol gorno bani imbécile ma jani leaf so no tino mi hala tabi ngad mi ngad taw ngad ko fido amus yes so police ka bani nani for ngati ne kam do do susi sometimes ga mi no far gon go do woni estan jiral fo ko dus ga ko hege so be tan mi janya bang so mbul mi me la yibtu jenge o ko cheru hikka ala bari ka warat bari no mi nana mo jangi les gars total yes ko mi se ka sonde jel ko na yu foni so mbero del ibo potab yer capital mo lay kam na style well we do ya war sen king kong when you free town colonel yes so for one tar ko hi hons ko bonne wara pompier sa colonel ko bandi ha ga ni ko prison be acting go wara freedom and some get to risky that can risky that flip bitch my yara people on policy be policy got we policy yeah be policy got two policy be policy got we policy yeah be policy got two policy be policy got we policy yeah be policy got two policy be policy got we policy yeah be policy yeah yo to ya da no plum da tuma be vida mi horam pe mutanya na bar tuma be sen gatira ira ko pa mu ma ki gu kacha hore mon jari ma be mu so mi musila maka ta dade man masla kayo me policy nder ri conscience merde tiano watta me bon finira mo bang bang jodda tuma kas na pe ma air set garna sat building hay watta men saydi nan war ma ngat ko o met woni min comme essence men uniforme kam ko le jaw be aliment le carte sim yani ngani ma hudna be bidi yara do koy mo de be war rapport wala mi borom jala yi ko bem si fulo wana gidi war mala mi fu rata kilin fu so nangen fu ko no ko jira yatu mata tikano bang bang ko jita mana chaka ba ba kin ko war haybe kaba ko mai dum ba ko binam karba ko ba mu kiri ko policy be policy got we policy yeah be policy got two policy be policy got we policy yeah be policy got two policy be policy got we policy yeah be policy got two policy be policy got we policy yeah be policy got you wad me yar condition jogo PS mini wi pil ko hewbe nat mom darti no war garba PS wi nam bandi ko hikka meta gorko jatoro gay won makias be lambay min tagri jatoro mo be buri boy hay nokia sans ma il hakile kes négocier policy ya dro kale ya tadum concert no ine holi min do pulle min comme par guerre hakina mburbe be nango authentique be fit wi nam ni ko ine be wonani abe ngani waro be kill imbecile le kip sino gabi hedani fu policy be policy got we policy yeah be policy got two policy be policy got we policy yeah be policy
baby, what is it? Scat, wait, what is it? Yeah, baby, what is it? Scat, two, what is it? Baby, what is it? Scat, wait, what is it? Yeah, baby, what is it? Scat, two, hello. We don't want them, baby. I'm seeing them down the bar to me. So I'm going to put some more gun. Rap song take me away to cause I'm the mala sugar and beer. Single goal and Jola Halla head, what you get each other, what I want to see Dara Joda, Yara Pina Garama, Dara Saba Hiding Video, Ara City, a lot of money, Ara Sago, get it, you will be trouble, you get your water, don't go Bob, have your Baba, and a lot of have a lot of water, have to go baby, one to go to Baba, yet to net out and end up Canadian, to have to one Benedict Ghana, met up a Bebla Gap, a better member getting Korean, a fetter pet to one to pet, Chavi and Gun, coming terminal, coming, going to move, aiming door, taking by the sun, talk about it, to finish our gun, man. Got the air time the game walk out when hell bet to hallelujah. Took a respect, but never mind the building. Hello. Oh, Nashem, let's go, Iba, let's go, Nashem. This is Lamb Production Records. Baby MC. Baby MC, full of sea, cool, be like cool. Boss beats. Hey, come in and go in hand. Me buy like I want to got me full bay. Come in and go in hand. Me Holland tam so na got me full bay. Vita, come in and go in hand. Me Holland tam so na got me full bay. Come in and go in hand. Me buy like I want to got me full bay. Charge me got up ya wall fendo. Bismillah my foot on the phone do. One cherry sireni mama kokado. Do when you know full bear cause I'm defending. Panto kori so dingori keda merendo. So pedi kore yet pori never me chengol. Argenti one kono gane humba neto na ele jumbe when you all fit. You are the lady you like the alamori mami. Ya haki one foot of pull nori mami yo pull nori juri mami jari o. Sabete sheri mama pila cool fato tepi atamago. Pull njen furin chian pambar fia mapoli do we tag chul minen full me tawani toru konen gan jilu sibe full be foko go so very gentle kade ya do suna rupindungu uri lene na kadin kuna jenjel juri kono kardo chamu furu margonen do muri hedo dale mo be jul ma full be yifunangi wala fendo say no futai kede bo tubane rendo ala funa manangi ya to the endo no kutu de njange hen wala fendo 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 every time come in and wala fendo 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 manage you when you pardon what you machino de que sa yo jam ne weli baba me halan mato padan ya de futelin jino me halan sa fini himbe jaje na je to bundu na be kono mai wona ke kaidi na be to de sundunguri daniru na be jela ul be juri to na be tache ni pe udiri na be ke futa me ni ready to dare na be want to do what made it heady so na be to dem to side lady to dare my own wala fendo 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 Wala Fendo. wala fendo Yo, Wala Fendo. wala fendo Yo, Wala Fendo. wala fendo Wala Fendo. wala fendo Yo, manage you when you pardon what you machino de que sa yo jam ne weli mi hala mato podan ya de futelin jeydum mi hala na sa fini himbe jena je to bundu na be kono mai wona ke kaidi na be to den sundungu uri daniru na be jela ul be juri to na be tache ni pe udiri na be ke futa me ni ready to dare na be want to do what made it heady so na be to dem to side lady to dare my own wala fendo 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 Wala Fendo. wala fendo every time hey come in and wala fendo Wala Fendo. 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 Baby MC. yep Baby MC. Émission. We jogi. No. Yeah. Reste debout. Émission, we jogi got a rubrique. Comment on dit ça? On l'appelle Kill the Beat. Mais totalement got a beat.
awa that freestyle. Ok, d'accord. On est d'accord? Defal lu la neex. Ok, d'accord. Ok. Let's go. Let's go. Kill the beat. I got it. Defal lu la neex. Let's go. BBMC. G. School. Oh yeah. 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 Grr. Yeah. Mihal. Yeah. G. Yo, me hold the tire from me when I join come Polish. Head down the prof with you know I'm the one my Polish. I put the one the king me good the way them Polish. Shit, no, shit. C'est pas des So anyway. Comment vous faites un drill quoi? Hein? Comment tu un drill quoi ya? On est toujours en direct sur la 102.3 Back Radio. Listen this one. MC, MC. The beat. That's good? Okay. Let's go. Hey, yo, then I'll put nigga two koda. Cause I'm junior than when I cheap for them. Avertissement and two koda. When you erect me that cheap for them. Burma that I've hoko chikuda. Memu my lady I keep for that. Rama my doom chikuda. I mean, but my yakale jol chipoda. Onje to atan purtida. Pop and the set the kelatan murtuda. A heavy lady man want to muribida. Rutichano maukuma leko kadin yurtoda. And I'm sutabi kade bokurtoda. Hala share and imtan chutoda. Doctor who better kona jutata. Alma juma tower pull a hulata. Look about what I can the mother ula henakani had a worry koda fari goda eskara dada hamin poja ha better than you gotta. But you be a nigga hokuma kanjara. Rami loto to ana sembore. Yes, the police. Yes, I will a nigga femboro. So Susie Bonaman and Gamboro Mandela Shaburtina tuta sangara kon. Kalane can beat a lala attack. No do my mother but I'm all attack. But Sally Pobi and the Kamyam attack. If you did the bingo Gino do my whole attack. Memata Bruno and heavy talking. If you want to put on Boluji Hako. When anyone on Chimoron logo port the menga the last symbol come yab attack. Win the bataki Yalta Bari Jagal San Kiftan Kukumuru Samba Dondi. Me Halan Tam Hulmin Puruma Claire would be Hulmin and Bermiko Kuno de Bondi. We are in Andrungola way where hip Pumona Mellerton for the Hajama Jang. Rapurum help and Batty Rob and go after the Noy Hanonko Jama Jang. Rapurmun and the Umbushan we quartis major Giko for Mumbiru. Membatakumin Barani Doshan Alakubumindos on our feeding guru. Pasaraj Parsadi. Eletan Elawas Piado Piki Ramako Tubama Kwarsai. Me Yersimin Wara, me Runki, me took Kiru and Jokin Dako by the Bachai. Urma Water Kum come with a Sikiru, Jordan Bada Susa Batai. Tukadiru Kamyata and a Yetro, but what the photo Batari. Maybe the 40 put him in at an Ekro, Rap in Jogo Ganda dead time. Remember how my fear I and a Jokiro Kono. So how do you and T Kona Water Benjalta? Maybe Musa Bona Kona Lama Taco. Would the Chuniga Benatu? Me what a Lamuta Moon Jabba Taco. Masalata hand bro you me too. Me fever was no me Jaco Taco. So pull I nigga my help in J2 Bembakatanko no Benjato Rapo. That put one figure by Naebe Koy make a daran quite yet tired. The Muritanico Finico share make a hit to go for me a quite get Tori. There's a Senegal Yeah. An awuli billahi. Sama tukulor sa fatena ko. Yeah. Les on te laisse remercier. Tu nous donnes rendez-vous après moi. Donc en fait ko weltar no fi invité mi doyen en fait bon ko weltar no fi quoi. Juste weltana aussi stafamo bon ko ki kam doole fo en fait aussi kambe be njia hen weltana aussi ki bam gardo doyen ko fo tu vois kam aussi ko weltare mode atu be haaju mabbe aussi tawde mi doyen quoi. Donc respect à tout le monde, donc BBMC pour aussi cool, bila cool. Yeah. Merci BBMC. Awawi. Ok, on a donc c'était BBMC.